Salam dostlar. Men Zuzu. Bu Zuzu Unique KG kanalı. Hi everybody. I'm Zuzu. This is Zuzu Unique KG channel. Welcome. Hoş geldiniz. Bugün biz kitaplar jönündө süйлөшөбүz. Today I would like to talk about books. Do you like to read them? Kitap okuganды жакшы көрөсүзбү? Siz kitap okuganды жакшы көрөсүзбү? What do you think? Why it's important to read books? Siz кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн китаптарды окуган маанилүү? So, I would happy if you write down your comments below under this video. So, I appreciate your opinions. Мен кубанычта болом эгер сиз бул видеонун астына комментарийге эмне үчүн маанилүү экенин жазып койсоңуз, абдан кубанычта болом. Okay, there are different type of books, right? Эми китаптардын түрлүү китаптар абдан түрлүү болот. So, for example, there are size, colors, language, cover, etc. Мисалы, көлөмү, өңү, түсү, же тили, же мазмуну жана башкалар. So, let's show some examples. Бул китеп абдан чоң. Бул китеп абдан чоң. So this book is big. This very big book. And opposite, карама каршысы, бул китеп абдан кичинекей. Бул китеп кичинекей. This book is small. This is small book. Чоң китеп, кичинекей китеп. Чоң китеп, кичинекей китеп. Дагы мисалга алсак, бул абдан эски китеп. Бул абдан эски китеп. This is very old book. Бул абдан эски китеп. Бул жаңы китеп. Бул жаңы китеп. This is new one. This is new book. Жаңы китеп. Өңү түсү. Мисалы, бул күрөң китеп. Бул күрөң китеп. This is brown book. Бул кызыл китеп. This is red book. Бул боз китеп. Боз түстүү китеп. This is gray. This is gray color book. Боз китеп. Бул ак китеп. Ак. This is white book. This part of white. Бул ак китеп. Бул кара китеп. Бул кара китеп. This is black color. Кара түстүү китеп. Бул жашыл китеп. Бул жашыл китеп. Жашыл түстүү. Бул көк китеп. Көк китеп. Blue one. This is blue book. What kind of books do you like to read? Кандай китептерди окуганды жакшы көрөсүз? Мисалы, мен тарых жөнүндө окуганды жакшы көрөм. For example, I like to read about history. This is
about history of Kyrgyzstan. Bu Kırgızstan jönündөгү tarih kitap. Kırgızstandын tarixi, күбөлөрдүн көзү менен. So very interesting to read history, right? Абдан кызыктуу, тарыхты окуган. Бизге чейинки адамдар кандай жашаган, кандай ой жүгүрткөн, эмне кылышкан, бул абдан кызыктуу. So very interesting what kind of people were before us, and so when we read, we can see. Also, some people likes classic books. Мисалы, кээ бир адамдар классика китептерин жакшы көрөт. Классика китептери абдан кызыктуу. For example, this is about Jane Eyre. This author is Charlotte Bronte. Charlotte Bronte деген жазуучунун Jane Eyre деген китеби. Бул классика. Who is the famous writers in Kyrgyzstan? Ким Кыргызстанда белгилүү жазуучу? This is Chingiz Aytmatov. Бул Chingiz Aytmatov жазуучу. Chingiz Aytmatov is very popular and famous writers in Kyrgyzstan and also other countries. His novels was translated a lot of languages. Chingiz Aytmatovдун китеби белгилүү Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө дагы. Бунун китептери башка тилдерде да которулган. So please write down under this video, comment, did you know about Chingiz Aytmatov? If yes, which book did you read? Суранам, сиз комментарийге жазып коюңуз. Чыңгыз Айтматовдун китебин окудуңуз беле? Эгер ооба болсо, анда кайсыл китеби окудуңуз жана кайсыны өтө жактырдыңыз? So which one you like and which one you prefer? And of course, this is just books, what we have, but we are living in modern time when we can also download it audiobooks. Албетте, мындай китептерибиз бар, бирок азыркы биздин заманда биз аудио китептерди дагы жүктөп алсак болот, туурабы? So, of course, and for me, I downloaded a lot of audiobooks. So, I have in my laptop, in my tablet. This is very comfortable. Listen on your way and on the transportation, or sometimes when you cook, you can put and listen audiobooks. Албетте, бул абдан оңой жана жеңилдетет. Себеби жолдо баратканда окусаңыз болот, тамак жасап атканда коюп уксаңыз болот. Демек, бул абдан маанилүү жана пайдалуу. And also, I would like to the special book for me, абдан баалуу китеп, бул ыйык китеп. Бул орусча ыйык китеп. Бул фарсча ыйык китеп. Жана бул англисче ыйык китеп. I would like to share one verse from the Bible, why knowledge is more important. So Proverbs 18:15. Мен сиздер менен ыйык китептен бир аят окуп бергим келип жатат. Эмне себептен билим алуу пайдалуу. The heart of the understanding one acquires knowledge, and the ear of the wise seeks to find knowledge. And in Kyrgyz, түшүнө билген адамдын жүрөгү билимге ээ. Акылмандардын кулагы билим издейт. So, thank you for watching, and we will see you next time what we can discuss. So happy that I can share some thoughts in Kyrgyz language, and
Quvonchdaman bugun siz bilan shunday ma'lumot bilan bölüşdüm. Dag'i endi ko'rishguncha, suylashguncha. Bye bye.